Alright guys, so malam ni result PPI keluar guys. Jom kita lihat result dia guys dan apa impact dia terhadap kripto. Mari belajar. So kalau korang lihat kat sini PPI data alright, so menunjukkan menurun lah. Lemah untuk US dollar tapi is good for crypto. Alright. Dan kalau anda lihat dekat sini apa aplikasi dan kesan dia terhadap market kripto umumnya. Let's go. So betul guys, hujung bulan ni ada webinar Crypto Starter, jumpa anda, klik link kat bio. So kalau korang lihat PPI dan core PPI negatif, so ini sangat dovish lah. Right, kos pengeluaran jatuh, tekanan inflasi berkurang dan Fed kurang agresif untuk naikkan interest rate. Alright, inflasi berkurang cuma long term dia memang bagus untuk kripto Alright, cuma kalau korang lihat dekat data tadi, core retail sale dan retail sale memang agak lemah lah. Alright, so ini menunjukkan bahawa pengguna kurang belanja. Ni signal ekonomi dah slow down. Alright, tapi masih terkawal lah. Okay, sebab orang masih lagi ada fear of recession lah. Dan ada juga pendapat bahawa Bitcoin is flight to alternative store of value. Kemudian kalau korang lihat yang manufacturing index, alright, Empire State, Philly Fed, dua dia masih contradictory kan. So business confidence ni memang masih lemah. Dia signal slow down lah, tapi belum lagi kita berada pada territory recession. Right. Long term impact pada Bitcoin memang positif long term, sebabkan bila berlakunya inflasi berkurang, chances untuk Fed naikkan interest rate lebih tinggi. Alright. Boleh jadi Bitcoin akan naik rally dulu ataupun sebelum cut interest rate, sell reduce event, ataupun sebaliknya guys. Right, tunggu yang tu baru dia cut interest rate. Dan US dollar menunjukkan kelemahan lah. Alright. So apa pendapat korang guys? So adakah Bitcoin akan terus rally guys dalam bulan ini ataupun bulan depan, ataupun dia tunggu sampai interest rate turun dulu pada bulan depan? Sila komen guys. Sebab data menunjukkan bahawa interest rate nampak boleh turun ni sebab inflasi turun.